tubahaye ikaze mwebwe mukunda ibiganiro byacu. Uyu mwanya tuye kubageza amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Ni Pacifique Inspiration. Ibihugu bitatu byo muri Afrika byemeye gusubirana abanyamahanga bakoze ibyaha n'abimukira batemewe n'amategeko nyuma y'uko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu w'Ubwongereza abikangishije kubifatira ibihano ku mpushya visa zo kwinjira mu Bwongereza. Nyuma y'ukwezi Minisitiri Shabana Mohamud akangishije ibyo bihano, Namibia na Angola byemeye ubufatanye n'Ubwongereza ku kwakira abo bantu. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ubu yamaze kwemera ubwo bufatanye. Nyuma y'ayo masezerano Minisitiri Mohamud yagize ati ubutumwa bwanjye burasobanutse, niba leta zo mu mahanga zanze ko abaturage bazo basubizwayo zizirengera ingaruka. Mbere leta y'Ubwongereza yari yaburiye ko izahagarika gutanga visa ku baturage bo muri Angola, Namibia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba leta z'ibyo bihugu zitavuguruye ubufatanye bwazo n'Ubwongereza ku kwakira abo birukanwe. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu yaravuze ko abasubizwe wabo bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Angola na Namibia barimo kunanizwa ibyangombwa ntibitunganye cyangwa abantu bagasabwa gusinya inyandiko zabo bwite, bigatuma urebye bashobora guhagarika icyo gikorwa. Iyo minisiteri yari yaburiye ibyo bihugu bitatu ko bizafatirwa ibihano kubera uburyo bubi bw'imikorere budashobora kwihanganirwa bwo kuburizamo no guhagarika abatahukanwa. Leta y'Ubwongereza ivuga ko abantu barenga 3,000 bo muri ibyo bihugu bitatu bashobora gukurwa mu Bwongereza. Isengesho rya Tshisekedi, perezida wa mbere wa Afrika wasengeye muri National Prayer Breakfast y'Amerika. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifashishije Evanjili ya Matayo yasenze asaba amahoro, ubwiyunge hagati y'abantu n'ibihugu, asabira abari mu ntambara n'impunzi mu gihe cy'isengesho rizwi nka National Prayer Breakfast ribera i Washington. Felix Tshisekedi aha umwanya yabanje kuvuga ko ashimira abamutumiye kumuha icyubahiro cyo kuba perezida wa mbere w'igihugu cya Afrika uvuze isengesho muri uyu muhango uzwi cyane ku isi. Tshisekedi yagiye muri Amerika aho yari yitabiriye inama ya mbere yatumijwe n'ubutegetsi bwa Trump ku mabuye y'agaciro, inama yahuriyemo n'intumwa zivuye mu bihugu birenga 50 ku isi. Mwisengesho yari masoma yasabye ko haba ubwinyo hagati y'abantu no hagati y'ibihugu kugira ngo amahoro n'ubutabera, ubwisanzure, umutekano n'agaciro biganze hose ku isi. Igihugu akuriye kiri mu ntambara mu burasirazuba bwacyo, aho we avuga ko cyatewe n'u Rwanda ruciye mu mutwe wa M23 ibyo u Rwanda ruhakana. Mu gusenga yasabye ko iri sengesho rirenga kuba umuhango gusa, ahubwo ngo ube buri wese na bose bari hano kubasha gukemura ibibazo bihangayikishije ikiremwa muntu. Muri uyu muhango perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko abona rwose ko azajya mu ijuru kuko yakoze ibintu byinshi byiza ku bantu beza. Yashimiye perezida Tshisekedi kuza kwifatanya nabo, gusa yagowe no kwibuka cyangwa kuvuga izina rye. Yagize ati uyu munsi turi kumwe n'umugabo w'intwari cyane, umugabo mwiza, perezida wa Kongo, perezida wahaguruka nyaboneka. Ntiyabashije kuvuga izina rye. Trump yavuze ko azi ibintu byinshi Tshisekedi arimo gucamo. Yagize ati biraza kugenda neza, nta kintu cyoroha ariko biraza kugenda neza. Yongeraho ati we nanjye twasinye amasezerano ku mabuye y'agaciro manini cyane yabayeho mu mateka y'Amerika na Afrika. Zimwe muri kompanyi zacu nini cyane ziraza kujyamo. National Prayer Breakfast ni umuhango uba buri wa kane wa mbere wa Gashyantare i Washington DC. Uburusiya na Ukraine byahererekanije imfungwa, ibiganiro by'amahoro birangira nta yindi ntambwe itewe.
mu buryo budakunze kubaho. Ukraine n'Uburusiya bahererekanije imfungwa zo mu ntambara hamwe n'abasivile nyuma y'ibiganiro by'amahoro byamaze iminsi 2 byagizwemo uruhare na Amerika byabereye i Abu Dhabi. Abanya Ukraine 157 muri bo ni abasivile n'abasirikare 157 b'Uburusiya basubijwe iwabo muri uku guhererekanywa imfunga kwa mbere kubayeho mu mezi anashize. Ingingo nkuru zaganiriweho byemezwa ko ari uguha cyangwa se kureka ubutaka bwa Ukraine iki gihugu kirimo kotswa igitutu ngo kibyemere, hamwe no kwizeza umutekano Ukraine nk'uburyo bwo kwirinda ko Uburusiya bwazongera kuyitera kugira ngo hagerwe ku masezerano yo kurangiza iyi ntambara imaze imyaka 4. Nta ntambwe yatangajwe ko yatewe. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibyo biganiro bitari byoroshye ndetse ko ashaka umusaruro wihuse cyane. Ibiganiro bya Amerika na Iran byitezwe gutangira hakiri ubwoba ko ibihugu byombi byarwana. Abategetsi bo ku rwego rwo hejuru bo muri Amerika na Iran bitezwe guhurira muri Oman ku biganiro bitaziguye, mu gihe hari amakuba yateje ubwoba ko ibihugu byombi bishobora kurwana. Urujiro ko hantu ibyo biganiro byari kubera no ku rwego rwabyo rwari rwateje inkeke kubishobora gutuma ibyo biganiro bitaba. Ibiganiro biri mu muhate wa diplomasi w'abahuza bo mu karere wo gucubya ubushyamirane. Byumweru bya vuba aha bishize Perezida wa Amerika Donald Trump yakangishije kumwisha ibisasu kuri Iran niba nta masezerano agezweho. Iran yasezeranije gusubizanya ingufu ku gitero icyari cyo cyose ikangisha kurasa ku basirikare n'ibikoresho bya gisirikare bya Amerika mu karere k'uburasirazuba bwo hagati no muri Israel. Reka tubashimire kuba mwadukurikiye. Aya makuru yacu nakagaruka, ntibagiye gukora subscribe kuko buri munsi tuba update izi kugenda zivugwa hirya no hino mu isi. Imana ibarinde.